Kua whae waiwai te rautaki reo Māori a te kāwanatanga i tēnei tahua. I nā rā te 15 miliona tāra kua tohua hei whakapakari i te kōrerotia o te reo Māori i roto i te kāinga. Kia puakina mai te au hangarau ki nei uri Māori. Ko te reo Māori, te reo tuatahi i tēnei kāinga, engari mo te nuinga o ngā whānau Māori, ko Pākehā e te reo rangatira. Engari hea whina kei roto i te tahua pūtea hou, e whakatoa ai te kākano reo Māori ki ngā kāinga. Kia tīmata rātou ki te kōrero Māori, kei roti ngā whare, i a rātou mātaki-taki ana te pōka whakaata, e noho i te tina. He 8 miliona tāra kei te tukua mō ngā tau e whā hei tahua rangahau i te reo. Kua whakamōmona tia hoki te tahua mā te reo, he te 12 miliona tāra kua whakaritea mō ngā tau e whā, hei whakatū karahipi whakangungu kai ako reo. Ko atu i te 15 miliona kua tohua ki te taunaki i te reo i ngā kāinga. Ko tētahi atu, kia rangatira i te reo o rātou e kōrero Māori ana, pērā te pane kiretanga, me rātou kura Māori. Kua roa te rautaki reo o te kāwanatanga e noho tārewa ana, engari kua aro te minita ki ngā whakatūpato, kia tīmata ki te wāhi e tino whakatangata whenua ai te reo, kei mate a moa. Kia taia e ngā tangata tūhoi ki te haere ki roti ngā whare tūhoi ako ai, ki ngā tangata o Tainui, ki te mahi ātarangi me rā atu momo ako. Ki tā te minita Māori, kua whai hua te pāti Māori i tana noho ki te tēpua John Key, me nā ka pua wai te reo i ngā kāinga, ka tahi ka kitea te pono o te kōrero. Tino Wycliffe, Te Karere.